Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya yang punya channel Bandar Pantun. Pantun pikiran kotor paling enak kalau begadang, temennya kopi ama rebusan singkong. Neng emang enak dipandang, apalagi waktu neng ngongkong. Cakep. Dapat kerja di parkiran motor, motor Yamaha suaranya halus. Pikiran abang aja yang kotor, kagak boleh lihat paha mulus. Cakep. Sampai sini dulu, jangan lupa subscribe. Wassalam.